In die nuus vanaand, die politieke veteraan Mosiwa Terror-Lekota word ter ruste gelê. 'n Ondersoek word gelas na watertankwaans in die Tshwane Metro. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die politieke veteraan Mosiwa Terror-Lekota is ter ruste gelê in Bloemfontein. Die struggle-veteraan en stigter van COPE het 10 dae gelede in die ouderdom van 77 sy stryd teen kanker verloor. President Cyril Ramaphosa het 'n spesiale amptsbegrafnis kategorie 2 vir Lekota toegestaan. Lede van Lekota se familie en skoonfamilie het hulde gebring aan hom. Mr. Lekota taught us through example that leadership is not about status, it's not about your station in life. We learned that service to society comes at a price. It's not all about the glory of cameras. Politieke grootes het eer betoon. Die adjunkpresident Paul Mashatile het namens Ramaphosa opgetree. Ntate Lekota strongly believed that reconciliation was not weakness but strength. Peace was not the absence of struggle, but the triumph of justice. He reminded us that democracy is not a gift, but a responsibility, a constant refrain that challenges each generation to guard and nurture it. Comrade Terra was among those young South Africans who, when confronted by the injustice and brutality of apartheid, resolved that their lives would not be lived in quiet submission. In the alternative, they chose a long and difficult road of struggle. The earth does not simply receive what is buried within it. The earth nurtures seeds, and from seeds, new life emerges. The life of Comrade Lekota is such a seed of hope. From it will grow new generations who will continue the work of building a just and democratic South Africa. Lekota se kamerade in die stryd teen apartheid het hom geloof. He was a giant heart in every respect. And when a giant heart leaves, it offers us an opportunity to reflect on their life, but also to peer into our collective hearts as a nation. One of the features of this funeral today is that the colors of so many political organizations are represented here, because in many respects, Mosiwa Lekota was bigger than any political organization. Terra was larger than life, was a national hero and a national leader. His work and its impact reverberated across the length and breadth of the Republic of South Africa. Ook huidige politici het eer betoon. It's a very sad day for me to say goodbye to a very close friend and comrade of mine. I will miss Comrade Terra very, very dearly. We know the contribution Terra Lekota actually made, brought to the people of South Africa. There is no way we can want to disown. Otherwise, history will judge us, and I think that's why we are all here. In Parliament, Lekota, every conversation, however brief or long, there was always a lesson about duty, about service, about extending a hand to helping others, and about standing up about the right thing. Lekota word oorleef deur sy vrou Cynthia, 6 kinders, 5 kleinkinders en 5 sibe. Die Suid-Afrikaanse veteraan vermaaklikheidster, Solly Philander, is vandag aan die nuwe apostoliese kerk in Athlone, Kaapstad finaal gegroet. Philander, wie se loopbaan oor dekades in die teater, televisie en radiobedryf strek, is verlede Woensdag in die ouderdom van 65 oorlede. Rouklaars sê hulle sal Philander onthou as 'n kulturele juweel en 'n baanbreker vir jong komediante wat nuut in die bedryf is, spesifiek die wat van die Kaapse vlakte afkomstig is. Hy word ook beskryf as 'n pa-figuur vir baie in die kunstegemeenskap en 'n persoon wat 'n inspirasie vir die publiek was. He was a comedian. He was a writer. He was a poet.
He was involved in productions at the Baxter. He was on television and then Cape Talk right in the beginning. He was on radio. Many have written, they said, Solly has been an inspiration to them. They said his intellectual capacity, his authenticity was their strength over many years. Die 65-jarige akteur en televisieaanbieder is geloof vir sy bydrae in die vermaaklikheidsbedryf en gemeenskapsaktivisme. He was an absolute bastion of hope when young performers from the Cape Flats was trying to make it in an industry that was dominated by other groups of people. So he was this beacon of hope and understanding, a someone to aspire to. And then later on, he opened a lot of paths for me. People forget that Solly studied social work. So Solly was always a humanitarian. He always fought for the underdog. He always fought for injustice. From back in the 80s when I met Solly, that was who Solly was. Philander sal tydens 'n private geleentheid veras word. Die FSA het 'n ondersoek gelas na 60 lande, insluitend Suid-Afrika, wat daarvan beskuldig word dat hulle versuim om op te tree teen gedwonge arbeid. Lande wat ook ondersoek gaan word, sluit in Australië, Kanada, die Europese Unie, Brittanje, Israel, Indië, Qatar en Saoedi-Arabië. China en Rusland is ook op die lys. Ontleeders sê met die ondersoek word daar hernieude druk op lande geplaas oor handelstariewe, veral nadat Amerika se hoogste hof verlede maand die Amerikaanse president Donald Trump se verhoogde tariewe teen verskeie lande ongeldig verklaar het. Meer as 3,7 miljoen mense is weens die gewelddadige konflik en natuurrampe in Nigerië ontwortel. Volgens die internasionale organisasie vir immigrasie sukkel die haweloses om hul lewens met waardigheid te herbou. Duisende vroue en kinders word in tydelike kampe gehuisves waar hongersnood en siekte menigmaal uitbreek. Haweloses bly noodgedwonge in die kampe weens ekonomiese onstabiliteit en die regering se onvermoë om basiese dienste te lewer. Die Verenigde Nasies se vlugtelingeagentskap raam dat 2,9 miljoen haweloses in die noordoostelike gebiede van die land is, waar insurgensies aan die orde van die dag is. Die president van die Kongo-Brazzaville sal bo alle waarskynlikheid weer verkies word in môre se presidensiële verkiesing. Die 82-jarige Denis Sassou Nguesso is reeds vir 42 jaar aan bewind. Nguesso staan tans teen 6 kandidate. Die twee grootste opposisiepartye boikot die verkiesing. Volgens politieke ontleeders is Nguesso steeds die gewildste. Meer as 3,2 miljoen kiesers is geregistreer om hul kruisies te gaan trek. Die vergrootglas is op watertankwaans net hierna. Welkom terug. Die Demokratiese Alliansie in die Tshwane Metro het 'n volskaalse ondersoek na watertankwaans in die hoofstad versoek en hoop dat die spesiale ondersoekeenheid, oftewel die SOE, die ondersoek sal lei. Die party is bekommerd dat die huidige Action SA, ANC en EFF koalisie in die metro die afhanklikheid van watertankwaans versterk en 'n onwettige parallelle ekonomie skep. Dit eerder as om infrastruktuur te ontwikkel wat watersekerheid kan bied. Die ANC verwerp egter die DA se beskuldigings en ontken dat enige van sy leiers betrokke is by of voordeel trek uit die voorsiening van watertankwaans in die stad. Met die waterkrisis wat toeneem in die Tshwane Metro, neem die aanvraag na watertankwaans toe. Die DA sê dit lok onwettige bedrywighede en plaas die blame op die huidige administrasie. Al hoe meer geld word betaal aan konsumpsie, aan watertankers, aan gekontrakteerde dienste en al hoe minder geld word bestee aan pypvervangings, aan die infrastruktuur wat seker maak dat gemeenskappe water in hulle krane het. En ek hoop dat die spesiale ondersoekeenheid wie se ondersoek nou gelas is in die situasie, bevindings kan maak oor watter individue, politici en amptenary voordeel trek in hulle eie sakke uit hierdie watertankerbesteding.
Die plaaslike ANC sê hy is self bekommerd oor die sogenaamde watertankkartelle. We are deeply concerned. One around the allegations that are often made, which when members of the community or even other politicians or political parties, when they speak of water tankers, they link them with the African National Congress. That is quite concerning. That is why, as African National Congress, we are elated at the SIU that will be coming into Tshwane. Die DA beweer die watertankwa begroting is onder die ANC geleide bestuur uit proporsie vergroot. En ons is spesifiek bekommerd daaroor dat fakture betaal is sonder rekwisities, sonder dat die stad gesê het ons het hierdie diens vooraf nodig, is daai geld sommer betaal die oomblik by die ANC koalisie oorgeneem het. So uiteraard is daar die bekommernis oor bedrog, dat sekere fakture bedrieglik betaal is. Maar die ANC sê geen van sy leiers is betrokke in enige watertankwa misdrywe nie. Starting with councillors, by design, they're not supposed to be doing business with the local state. Not at all. 2, it does not serve a good purpose. It is also not a good picture. When you represent people and you are part and parcel of the water tanker business that is affecting society, that people are forever moaning about. Die versoek volg kort op die samestelling van die watersektor teen korrupsie forum onder die leiding van die SOE Nasionale Vervolgingsgesag en die Departement van Water en Sanitasie. Die Tshwane Metro is een van die munisipaliteite wat ondersoek gaan word. Patricia Versaghi, SAK nuus in Pretoria. Inwoners van 'n behuisingsprojek vir militêre veterane in Pakhalsdorp in George in die Wes-Kaap kla dat die huise wat aan hulle gegee is strukturele probleme het. Hulle sê die dakke en mure lek. Hulle vreugde was van korte duur. Altesaam 38 eenhede is in September verlede jaar aan militêre veterane oorhandig. Gebreke het kort nadat hulle ingetrek het begin verskyn. Owerhede sê begunstigdes is ingelig dat gebreke binne 3 maande na okkupasie aangemeld moes word. Die kontrakteur het bevestig dat alle gebreke wat binne hierdie tydperk aangemeld is, aandag gekry het en begunstigdes het bevestigingsbriewe onderteken wat tevredenheid met die herstelwerk aandui. Ondanks dit het die departement se werke-inspektoraat op 11 Februarie 2026 'n onafhanklike inspeksie uitgevoer na aanleiding van die klaer se klagte. Die bevindinge het bevestig dat die geopperde kwessies nie as gebreke kwalifiseer waarvoor die departement of die aangestelde kontrakteur verantwoordelik is nie. Inwoners sê hulle voel mislei. En 2 weke voor die 3 maande verval het ons begin te realize hierso is 'n probleem van julle het nog niks kom doen hierso nie of julle kom maak dit reg, maar hulle stuur studente om ons so goed te kom regmaak. 'n Student wat homself nog leer. Kom maak hy mense so goed reg en hy mense, jy kan as jy 'n klou wat aangaan nie van hulle kom unsupervised. Dis huise wat lek, huise wat kraak, vensters wat nie reg toe maak nie, plaks wat nat raak en ons almal sit met dieselfde gemors. Ons is dankbaar vir die munisipaliteit vir die huise in DMV, maar die gemors wat ons inbly wat hulle vir ons as veterane kom afsmeer het, dis nou nie reg nie. Sommige inwoners sê hulle oorweeg om die saak te eskaleer indien die probleme nie aangespreek word nie. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Die Altron Fintech huishoudelike veerkragtigheidsindeks, oftewel AFRI, toon dat huishoudings steeds finansiëel kop bo water hou ondanks die huidige ekonomiese druk. Huishoudings bly egter onder druk. Die Altron Fintech huishoudelike veerkragtigheidsindeks toon 'n gesonde jaar-op-jaar verbetering van 2.1% in lyn met die land se BBP groeikoers. Altron sê dit kan toegeskryf word aan lae rentekoerse wat ruimte skep vir herstel. Ons sien byvoorbeeld dat die verhouding van huishoudelike inkomste tot hulle skuldkoste dit het gestyg. Hulle besteedbare inkomste het gestyg. Huishoudelike besteding het gestyg. En dit is alles as gevolg van die lae rentekoerse. Altron sê die kombinasie van tradisionele feestydbesteding, 13e chequebetalings en 'n moontlike rentekoersverlaging later vanjaar
sal na verwagting verdere winste ondersteun. Volgehoue verbetering sal egter van werkskepping afhang. Renosterstroping in KwaZulu-Natal het die afgelope tyd skerp afgeneem. Natuurbewaringsowerhede skryf dit toe aan 'n kombinasie van renosteronthoring, die verskerping van veiligheidsmaatreëls en nouer samewerking met gemeenskappe. Isimvelo KZN Wildlife sê daar was verlede jaar 'n afname van meer as 60% in die Thluhluwe Umfolozi Park. Die renosteronthoringsprogram wat in 2024 bekendgestel is, speel 'n belangrike rol om stropers te ontmoedig om renosters te teiken. Die Thluhluwe Umfolozi Park is een van die grootste bewaringsgebiede in die wêreld en is ook 'n bewaringsgebied vir inheemse fauna en flora. Renosterstropery in die park het van 198 renosters in 2024 tot 63 in 2025 verminder, 'n afname van 68%. In die provinsie het dit van 232 tot 97 afgeneem oor dieselfde tydperk. Isimvelo sê in Januarie vanjaar is geen renosters gestroop nie, die eerste keer in 'n dekade dat so 'n mylpaal behaal word. We've started utilizing the drones, the camera traps, and also fitting the trackers in our vehicles. And also we've got the state-of-the-art NEV center that operates 24 hours where we are tracking all the activities that are taking place here. Owerhede in die provinsie sê 'n wyeer beleid word ondersoek vir meer hulpbronne vir natuurlewe. The CITES legislation does give a slight opening so that the ecosystem of preserving the animals, if we can get the money, it can be self-sustaining. Isimvelo sê veiligheidsoperasies om misdaad en natuurlewe hok te slaan sal steeds verskerp word. Net hierna, sewees rugby, Blou trane en tennisnuus. Bly by ons. Dis hier waar ons moet haltroep. Geniet die res van die naweek. Totsiens.